patulungan. Kau malu-malu itu semua he kalau kata buku kamata ke tahu ke yang angkun. Ko tawa umaya ni ke feito upamoe malae ko tanua e kaunanga ko ona ko ini Pearl Tolhurst ko kakato he ahon ai tau e teau ai le toka he malae ko Vakataumai. Ko eu kau whawhetau ki tā peke o tō mafi. He aha ko ni, he tā puak, o ni hanga whaina sing tau tōna e oha. Ka wā mai ki he hoa ko ni ko whakakoloa. I'd like to welcome you once again as a family of Tolhurst family. We are gathered now today on the place, on the cemetery that our Pearl Tolhurst has passed away. So we'd like to welcome you once again as we're about to leave this remark on this beautiful day. I'd like to welcome you once again. Hope that our good Lord continue to bless each and every one of us. Kimo pe kita ukamata, kita ukamata pe Latu. Kata hili pe, ke tau whahoko pe mua e uau koni, e kamata mai pe, e kata eki komana, e mahena hapai, whahoko e tuko e pale o e houa ko eni, e kanga tau hoko mai e pe, e kau whaape, e toki whakafukonga mai, e kau whakafukonga pe me he polo, o sakolo, pe mo kule whamahe, mai ngahi kuwhi kau aki ko toa pe, e ui atu ki Moimoi, ko Moimoi o tuku ai pale, ka whamanatu ia, e tau e te au kakato, e malolo, ai kaunanga ngau whaka Missionary ko ni. Koe ene pe kuma peke tau kamata, tu pe tau kawhata ki e lotu. So we're great. O tua mafi ko mau tamai whahewane a Fiona, mau whawhetai atu ko tāpua ki ko ke lilingi ki he funga e whonua. I lawe munu ai, ai maone oni, mau lawe ai ki mau tōranga kaula ki whonua. Mau whawhetai atu e ki hoke i takaki. Leongo pe mau ke i whonanga ia pa musiki whaamiri koen. Ka kaumai he laulau mairu. Ko mau whilongo aki, ka nau whilongo aki, ka moe nau whae, ka koe nau kui. I haua ko eni, ko ne toka i e malae ko Vakataumai. Ko mau whaamu pe ia, te mau tuku e ngahi i pale ko eni. Leongo ko e mau whakamuna pe. Ka kai hoko pe mua ia ko whakailonga. Ai ngau e Missionary ko whai he kaunanga ko eni. Tāpe kina mai e eiki ko wana. Ka mai pule whahawahe, ka mai se ka uwhi kolo. Ka mai whaamiri koni ko mau kau whataha, ka mai maheni. He ki he kāinga ko tawa pe ko mau kau whataha i mala e ko Vakataumai. Tāpe kina mai polo kalaman, ki tau hoko pe moi a Fiona. Mau kore ngai mea ni hua wha sisu kalais, ka ko koe mau whama ui. Amen. Maro. Oke pe kata ke pale waki ke kawana. Oh, thank you. On the day that this person died, there was no cemetery in this village. But my grandfather, who is a friend of the Seventh-day Adventist Missionary, gave this land, which is now inherited to Paul, to be buried here. Because the former friends were way down in the ocean there, and not really safe. So this was the first cemetery here, and it's called Vakataumai. So I'm in God's honor to honor this person, his life, as meant the gospel to my end.
Pasta. I first came to this grave when I was a small boy from the sea. Many years ago, when I was a small boy, we had a church meeting in Vakataumai Island, and then we came here and I saw the grave. But the next time I came here was about 4 years ago, so it was a long time I didn't come and visit here. But when they had a youth congress here about 4 years ago, you might remember, then I came with my son and I unveiled this plaque here. The Tongans in New Zealand wrote me a letter. They said, this plaque is broken. We want to put a new one here. Can you tell us what words to put on it? So I sent them an email, told them the words to put here. And they did it. She was the first graduating student from Avondale College to die in mission service in the Pacific. Before Norman Wiles died in Vanuatu, she died here. And she's the first one from Avondale College, graduate. So I said someone from the family must come and unveil it. So I came with my son and I unveiled this plaque. I sent the wording to them and then they wrote to me a letter and said, can you send us the photograph? And I sent them a picture of her. And they put it in the computer and they turned it into colour. Put a coconut palm there over her head and lagoon behind and made it like a coloured photograph. And baked the ceramic tile and glued it on the plaque, and here it is. That was a gift from the Tongans in New Zealand. So I came and unveiled this plaque at that time. Now I've come again, this time on the 100th anniversary of the date of her death, and remember her, contribution that she made in the 4 years that she lived here in Faleloa village with my father. And we look forward to the day when Jesus will come and I'll be able to meet her for the first time. If I haven't met her, she died before I was born. But I look forward to meeting her when Jesus comes. Thank you very much. The governor and of course the Tolhurst family. This is on behalf of Tonga Mission, Seventh-day Adventists, to show our gratitude and how we feel the privilege and appreciation to the service of Pearl Tolhurst 100 years ago. We are saving our church here in Faleloa and of course the community. And I would like you, Pastor Ling, listening to the poem from your father, the pain that he went through. He must have been having a very, very strong and close relationship with God. And we're longing for that day, the cloudiest morning, when Jesus comes, and He will wake up all our loved ones, that we will get to see and meet Him, not just Bill, but to the rest of our loved ones here in cemetery, that they will one day we will look forward to meeting them. And this is on behalf of Tonga Mission. Thank you very much. Sa maro tu tau ko ka tu tau ka tu no tu ka te tau ku le se se dela ka te ka mai tu ko tu Pulai tau ko ni tau kata he manat ya mau tau kau dah habis pakafetai koya koe pamanat ngao e mau nga
me fai he fita ko ini. Tau kau patahai, me kau taklot, me moi family, me kamana tua, ai mahugan. Kia ke tau whaka ko tō te tau ngā i ke whakola koe i ke mana tua ai ke whine nei tō tau i ke Latu kia whatua i e talamonu e toka te mo e ki e amanak de rei i ke hahoi tō tu o watu. Tamatayna. Tonga tutone. Aku ena e kapitao esas Pentecost. Ke tokai polo. Malo. Kau kau pakai kau te ki kau maki. Ui koe whakatoroa ko ini. Kau whakataha i e kafi e kia. O whamauinga i ai ngāu e. Whai, whahoko i e. Kau nang, whawhae, whakui. Kune kore e ne mo ui kene whai a ngāu e mau inga e whanau ngā whai e mamani ko e di ko whalanglangi e tau e iki o tisung kalaisi whai aho ko ni ko e aho kati e kia a te tau tolu kau ngā Kristian, kohi koe kaunanga, nā ne ngāu e. O i kai ke si au pe ki hono whamiri, ka kone lava mai ki he whonuani, o whai ai ngāu e mau inga, kohi kono tarake kosperi, atau ei ko sisu karasi. Kia whai e whailonga e aho koni, o kai whamalo lahi atu, i whamiri, i whai hano whahunga, e whakoroa ko e tau i heni ai, o whai ai hano katoanga i mau inga. Ai ngāu e, o whai e totaha ko e ni whanonga mai, o whai hano katoanga i tau i te au, o i kuna, o tau i heni ai, makatuunga i aho ko e ni, whai talamonu, o palahi atu. I whamiri, i ko tutu o i pokarama mau inga ko i aho koe ni. Ngaro. Ngaro apiko, kataki ko Moimoi ka bauka taki lotu ena ka ki Vaea atu, kataki o Mohenoa. Kuea peha whakakonga ena e siasi koena o ku keike i hene no kakatau pune, kuea ka tahu ka whakakonga mai ki atu ka pare, ke ka tahu ki o Mohenoa o Malo.
Vaea atu Pamalo na family tu na Vakataumai na na Vakataumai kon to tau Vaea Pamalo kindu Oh, kada ki papa hai. Kada ni Tua tu kai tau he whawhitai o e whewhakloa koen. Whai e talamunu ki he fu maoni oni tau whakataha. Whamanatua, tau teo, mohiri. O lawa o ikuna, o ne toto tota. I he kere o Vakataumai i he au whakaloa koen. I he talamunu ki he family, o hi whakakato e proklama koen. O kia ia o whalahi. Hae wahe whoa, i he ngau kawhakawa ko hiri. Tau e te au malo, ko i kuna, ko hinga, ko i kāinga. I he tokoni i whaka laumari. Tau mā whōki e whaingata ana e towhanga ai a tongani, i he māk whakauha. I he ngau e whaka Samaritan, o whai ai kakai, i nau mau ai moui, pēa kone i kuna. Ko tō tau, pēa tau whakawhita ia i aho whakaloa koen, mālo au ki. Mālo au ki, kada kau sa kolo Faleloa. Pamalo ko ki he kutunga mga simafi ko ni katapi mai ito mga tawa usiya ya kon tau mau inga ki tau heni he mala ito eni wa tau mai ke kahok kamanatua ke wai tuku meao ke toko tahana e hoko e wa pioneer i tonuan ke a kune toko tau ai ai au kunga e tau heni hau tau a te pamalo ke toko tahani e hoko e katapi mama kua hiri ke a hoko e whaingata a kaisini ane tō tau ai a te ri o i e tunua hoini ke a moe whaitoha hoini whamaloa te atingi mōtoro katak te whamiri hui ko mō mea mai tau whamanatua ke a whahoko ha tū mea ofu ke whalabilangi e taunanga hoini ai hoko e wa whaionia ke o mai o lei ponuani mo tongani ko malo Malo au ki ko kamalmore ka e mua e pagsapolo hati nasi. Au ko ja ku ni ki ni na vero ko 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 a mo u ko e ko na ko ni ko ka wa ni mo u e na wa ki ko mo na ka na ko de ka ko no ve o so ya e family e na ka mai ko o so mai ke ka na mo u ya o so ya ni ko ba na mai ko ni ko si ko ko funga ho moi ni ai ku ni ko ni ko o so ya ko ka te ho ko ka na a tu te ni e sai ya mai ki kana mau no atu te ku ni malo Malo dah ko ko apa henga. Apa henga. Kuka tegi ka maare te ni ke o mai ya te ai ni a ni ko tau ko mana tua ka e o ni ko mama mo lo tu ne lava te o mia ga tau ko nuan tau tu yo ia ia honga ia o tau ma ya ni pae ko ni o ia ko o fa o to ia nga tape he lotu tau e ako a moe tō mai ai mākara au ko ni nani toi hoko kogi ko ha nes i he
moui o tau whangatui I he Tonga. O tui o kune toka I Vakataumai e ahon. Ka o tui o ku tau whaha pe tau honga ia ki he Vaea koi ni. Ka o tui o ku whake mau whamalo ki a te koe Pearl Tolhurst. O ia koe ngā ue oskia perenga ko ia o tui kia me he aho ko ia o ake ahon o ku tuku au mai ai mama ko ia o mau tokui ai ngahi kako ke te I he whanua ko ni malo malo pito Moimoi ka pau ki hena e kure polisi Whaftai peke o toa, hui ka tau hausia e ngomei whakoen. Ka tau wako ai e maui e whiwhinen. Kia kaipira mautolu koen ke tupu hake koen, ma whanonga ke ngahi tala noa whirawaki ka me ngau e whiwhinen. Ka tau tui ke tāpuaki mo yako ka tiki mautolu. My great respect to this hero. She is to be honored. She died in God's hand. Rest in peace. Malo pito ko whai o mali ko ni ia tahe kau whakawhi ki e tō e pāre ko ni ke kau he e whakarangangi o aha ko ni ke tātake mea mai o ave pāre ko ni o kiko ki loko ki te whanala. Malo kawin ba mo e matapure a Whawhanua? Pōwhitai o tō makwa. Ka whalai kone whai te lawe mea ka wada. Ka kia a whakoroa, na whahitia a whalai o tua. Ka whai ka tau moi, ka tau morea ma lua a koe. Whalai te o. Ka tele o kati. Kati. Prague Pogala, Prague dia mai fai fotografia agora. Mala ko di Vaea he. Mala ko di ko fuo. O kore ga te moto na ofa ko mala fai. La kore ma de fuo mo te na. O pare de o tua, o tau. Mala o hi ko o rave ko Missionary o Centennial porta te ka. O ofara ko te ko to ko te mea ko ai. Wa me ko mea mo ko wala. Ofara he ko te me ko a to malo. Malo ko cafe at Missionary Philps tahane mau kau whakikau e siasi mai ngā kau wai cafe at ki hau a hoko. Malo, por pegue como malo tenga tapu. Como malo pego luto e tas pingalele kon glava ke tau wa ko me he Tonga mo ui kon yo tau Tonga fono ka pilifimi. Pea mbenga hinga lele ko yo glava ke tau honga ia yo ausia mai e ako mo lot. Pea tau lave monua e haka tupo fonuan. Ni peu ko malo atu family Tolhurst ko ina u to lava mai mona to hanga bana tua mai e ki
punua masiwa koen lawa ke tau kau whakatahau ate o whalahi ka kimotolu pe he ki he kowana pe kimotolu o toa malo. Ia pale whaosi o e whiafukoni ki e tau whahoko ki e whaiwhekau sa sawhit o Faleloa ki tau wange ki a Kastano ki le whahoko ai lea whaosi e le tuku atu ai pale koni e katau ia tau tolu ki tau be i Polkalama a ko malo au whaketai ke mo whamalo ki o tua makimahi Koe me tofa mai e hala, tau ausia i a tenga maari e koini. Kore pe ke whamau maua te tau whatapu. Ke tangatai ki kouwana, e maa fo ke tangatai ki whaiwhekau, e me whamiri tohes. I he makatunga i o ki tau kau whataha, i he honi neonga ni ngāi amatāmaki, o ki tau wau mai, tau malawa pe ki tau whamoni, o tau lawa ki tau ikona, ai whamanatua, ai senturi koeni e kaunanga koeni. Ke whawhungai atu pe kainga lot, o siasa awhitu Faleloa, ai whamaloa, ke ki mou tau kotoa pe, tau tau te whitu ki hu tangatai Palestini, ke mo e whamiri koeni Tohes, o ku maulawe ai, i whainamari e ki tau kau whakataha. Ke atu pe talamonu, i me tau tua me lie pe, me te rekoti, o ku kā i maka koeni, ke tau amanaki ia ki e te whoki mai ai ai ki, e whai ai ai wheiloa, ki nau tolu, o ki nau tui, ki eiki ko sisu tangisi. Māla. Thank you so much for remembering my great aunt. She was very special in our family, and she reminds us how special Tonga is in our family. Malo, thank you. Sai ki tau lotu whakaosi. Ko tua mafi. Koe tui o taimi pia mo i tami. Koe awhiona, koe arifa pia mo o meka. O ku tukulono, pe huki ai whahinga o e tangata ka koki mau tolu e hoa. Mau heni pe koe whakamanat ai ngā ue ko whai e ho kaunanga ko Centennial. Pe aku ikai ngāwa ai ngā ue le reina ni whakahoka. Lawe monua ai e family, lawe monua ai tangata iki kouwana. Ka maa kau pure whakawah, kau ofisa kono. Ka inga kotoa Faleloani, ka moki mau tolu. E tau tangata koe. Ka maulo tūpe, hoko mua e, ai mau tōnga mo ui. Ko a tāpuaki, o ange koe tōnga mo ui ai kaunanga koe ni. I he malai tau, pa koe tala o ngongo le rei ai awhio. Tau hoko atu ke hoa, ngā ue oku toi, Vakataumai, i mau tōru a ngahi tāpuaki whakalangi, oku ke whinangalo mo tau moki mau tōru. Pamore mau tōru no nōko toa pē, tari ai hū, ka moe lotu mai vaini. E huafa peo sisu koe alo, ako mau eiki mo mau whamo oi. Amen. Amen. Maro pito koe kakato e tau Polkalama i Malaini, wa malo atu he tangatai kowana o ke whalanglangi. Ia e whamoko e whaiwhekau mo e siasi i apsias. Ka pe mua ka tau hoka pe mua ki ai. A pe i taimi te ke mau e mea to koe nipa ke ata atu lewa. Wa whahoko tōnga Polkalama ahu koe ni. Maro.
it's the cheese tomato. Yeah, it's the same thing. Oh, it's this. Beautiful. Very nice. Kapea mo e kamataiki kōwana. O e rāwhi whakalangilang. O aho maui ngā koini. E hoke ku watap. Ki e tau taki lotu kotoa pē me ngahi unga waka. Ki ko Moimoi ka mo lawa mai te tau kauwhata. Kapu ki e pure whamahe. Mai ngahi officer kolo. O e kolo e king. Katapu ki e Angataiki Centennial siasi ka mai karepita. Mo e kāinga lotu ono kātoa. Ko e tumuaki e whatapu e hoa koeni, ko e whamiri. Toa he sio ku mātunga ai. Ai tau Vaea ai ahoni. Pea ku tau wakaipe ki ngā tola. Ai tū taufu. O hi koe maoniu ia e pure a siova. O ku lawa peke whakakato pe ai o au aho koe ni. Ko kia sola pe mua wulani o kai te aho kia ia e whakatapu. O ku kore peke whamalumalu atu. Ai whai peha whamalo. O hi koe ahoni. Te whito pe e whamalo ki mō tolu katoa pe pulawa mai. Tau take ngai poto ngā ue. Tuko Moimoi ka tau kauwhata. Ia kua ngāri katoa ngai ai ahoni. Iongo ai whaingata. E kore ana tūla ke te tau tolu. Me kia lea e moua, e whawhonga atu. Ai whamaro te, o hi koe ngari katoa ngai ahoni. Makatūnga ia, e tapa mai, e tau kauwhata. E o wau mahuinga o aho koe ni. E ke u mauharea whiunga ko hi koe motuani. Ko ki he whatongiani. Ia o tui o kai te puri e te motolu. Ai pui tua e motuani. O ki ai pē ai whaingamāria ko uroto ke whao pe mua e ku whakahoha i he rea whakapiritania. Ea ko hi ko tau kai ngā koe ni. Ke u kore whamore pepe ngāri whewhe. Ai whototu e reani. O tui o tau kei ki tau tolu i he malaena. Governor of Hawaii, Dr. Puloka, President of the Church, Saia Vaea, visitors from overseas, ministers and fellowships. It was a great honor and a privilege for me to thank you for your presence this afternoon. We appreciate you taking time away from your family, church and community to be here with us today. I believe it is not easy
decision. It shows us your dedication to the church and how much you care. It shows that you are the Christian and we are happy. We know that bonds between us, it's very strong. If you are not here, the special and a memorable program would not be successful. Thank you for your hard work, dedication and loyalty to our church. We hope that God bless you, everything that you do. Thank you, and we hope you enjoy our program today. Love from the pastor of Faleloa Local Church. Thank you very much. From Maloa, ni kainga, kawang te kaya tau tutuki. Ta ke kina ki mo tol te hei ki. Te wheri ana pe hei ni ka u. Ule lenga moana, Paula. Kau whakamaro pe hoku tau kau whataha he kātoanga koe no whailonga. Pea ko whiwhia ki whaamiri, nau hao ta utu he whahinga hao whanga pe hen, ai nofo Vakataumai. O sianga maheni pe kia e nau tamai, e nau kuin, e nei Faleloa. Pea tau whiwhia ko tau pe si tau takilot. Ko mautaria e whakatang, o whahohaan, ko mau mea mai, e tau kau whataha, e no whailonga, ko whakawhiwhia, ai takato e tau leau, ai hui maa oni oni ko whai e mai tau nā. Koe e ne pehe hoa koe, tangatai ki kovan. Koe tatau ato e ia kātoa ngā. Ka koe hoko atu e tau ngā uen, koe tau whiohi, koe kau ngā umo umata, koe ka whata, hoko te tau ngā ue lelei, e mahenga hapai, hange koe ko tāmai e sibinga, e kau paionia o Latu, ko tau hanga whailonga i te ahokos. E koe ko whakamalo atu, Kamalo atu mau tukutai. Pule whakawahe ka unga sine kau ofisa kolo. O ilgo tukutai mi whemo e kina au pito. Ai ene whemo e kina ka mo te uha. Ka muhanga tukuang e whainga maringa mo lama mai. Ko lau e au ko koloa. Mo tāpua ki te whapunga e te tangatai ki Palestini. Mama si kau whaipekau o si asi. Ko mau hen, ko mau whakamalo atu hi ngau i te lawa e ahi. Whakamalo atu tainga off, o Faleloani, ai sea ka mai tainga, mo lawa mai ke kau ka whataha he hoa koe. Mo whakawhiwhia e si kau wholau, ka ni Australia, i whamiri Tolohesi, ko nau i hen, ke kau ka whataha. Koe o mau talamonu atu, tau anga pe mua e o toa mafi. Ka pulu atu e whatongia, mo uia e kiu whai ka te mouton. Ngai whukapaka ku mo iai. Whai e ho tau whatongia ki o tua mahi. Tau tatari ai ki ha ahu. E whoki mai ai o ngeko te tala o wha. E mes malanga e ahu koe. Ke o ana mamahi o mouroto. Ka mou tui pe whoki tui ke o tua. Ne alo teu ai ap. Koe api koe ne teu. Te te whoki mai ke mawa tau tolu. Ia ko api koe tene iai, te tau iai ko. Ko talao whaina e o tua, ko talao whatangat. O tua ni ko o tua, talao whai mau tangatai ki au, te whoki mai. Kai ke hoko talao whakoia. O anau au, ke talao wha. Ai tamai whakahe mai. Ke alu ki he langi. Ka tene te whoki mai, ke mao tau tau ki api koko ni te. Koe ko o whalahi atu si kau takilotu. Ai ai pe hao yang ki pangai e whainga tai pe whainga tamak
Ya pengen api ko peteri. Api sias apitu. Ko pangai. Api anu. Pai pekawai ko motuai ko ni. Ryan Purin. Api anu. Ka hape mak. Iwala tokonya tu itu. Ya ko kaya hon. Oh tak oken. Tapi hoko ko kehin lagi ko. Ngawe. Kalau ada orang boleh. Kalau ofalah kat modal. Kontak lot, mula papai, kita pas matahari. I want to come up to a close of our table this afternoon. I want to say a big mahalo au pito. Big mahalo au pito to your family for taking your time to come to Tonga to mark up this day as 100 years of century of our sister. She was here as a missionary throughout, not only in Faleloa, but the whole of Hawaii. And that's why we are here with our covenant, to represent our covenant and the whole of Hawaii. We show our appreciation. We'll show up your time that we spend here in Hawaii. May our good Lord continue to bless you, guide you as you go back to your family, just regards to the rest of your family. We know that they look on Facebook, live through our brother here, Paul, but just send a regards from you to them. So thank you for your time. And offer the motor ko tabi. And if not, we're gonna meet here again. There's a place in heaven. I'm gonna see you there. I'll meet you there. I love you all, and I hope our good Lord continue to bless you in a special way. Thank you very much. Mahalo atu. Mahalo pito takalagi kawan. Mahalo atu takalagi pastor. Mahalo atu kau pak. Kau ketawat. Kau biar halo dia. Kau biar pego mau hite pilih mahu. Kau payah pakai tu dia. Ngata be ini oi pa kau Faleloa ba mo ka ngalotu. Kaya ke palang na ko. Moimoi ba fat. Moimoi pia. Dong de alon ta maki. Mo no po te wa u na pai pa. Na palang lang. Asi kau pulau tu ako. Lele mai. Pa no pai longa. Ta kau pa yo ni ho na pa ni. Ngawan na kita. Kalau mau ofalah ya, tu memang ke Australasian pe keles. Ai iki kita tahu kita ku pe moya. Kuat tu. Kita Latu. Kita bagi mai ki motor le siapa mana tahu. Ke malam mai peponga siapa mana ada de fi mali merino ko ta be ke motor. Ke keles tahu ko sisu kala siapa la do ko tamai. Ke ko mau nolong mali ma ni. Kau iya ya het kau mana? Kalau lagi pas tadi, kau pulau kami muli, kau pakai kau makau taklot dengan hisas. Pulai kau bahaya kau mana kau office kau. Si kau yang off aku tu apa? Mohon. Aku tu kau mau tolong ni bau na tu hiki kat pai tu tak ngata. Dah ngata. Halo. Halo. Yes, please. Are you okay? Thank you. I had it tucked under my
More pe ki huto mui atu i tangata i ki wherea whakamalo atu pe. Before you all run away, take a few more moments because I have something to tell you. I have something to say. Thank you for your welcome to us here. For myself, for my daughter, for my niece, for my nephew. You have made us very welcome. And we thank you for that. This day has had a lot of planning go into it. We've been working on it in Australia for many weeks and communicating with email with the President and arranging details and so on. And then we had to make the bookings on the airline and tell the relatives and so on, and they had to make their bookings on the airlines to get here. But we all, 4 of us, got here in good time. We want to thank you for your hospitality. And I couldn't help think when I see the spread like this, food like this, this is very typical Tongan hospitality. More food than you can eat. Thank you very much. And I think of all the work that the ladies have done in preparing the food. You've done a very good job, and we say malo abito to you. And we want to say thank you to the men too, because they cleaned up the yard, the members here, they put up the tent by the graveside, and all a lot of work. And they cut the grass down there at the graveside, because I went to the graveside yesterday and the day before, and the grass was like this, but today it's been cut. So thank you very much for all of you who did work. Nawe Saia Abito. Malo, malo. Now, you had a death in your family recently.